ade bi wo ho a emfa sire obi da yare aware ene ma saa de amiensa we ene obi nya ntokwa da na nka nkyere ne da se okọ aware no nwe ana wonware ana wo se yare abo ade na ato moyisha no etimi tu obi a me pa chawo etimi tu obi a yare no most of us ye nam no ye wo BP a yenim se BP kwa wo ye ho eno na the danger part de bia me ka se ye forget about the spiritual side kakra the lifestyle that we lead as people no questionable. Most of us, because of social media, ye nantem. Obu 1 2 nothing order. Your body needs sleep to reset itself. Your body nyami yete oda na a reset fattening na and melting down. Your heart bibia ba na the following na what I started be. It's your 1 12 10 na one na ya o ma pressure. Most of ladies now ba say no. Baby omundu ye omsu omadu. Ai omsu omadu. Etuo mekwaye meto mekwaye minufu. O ya ma wan se be ma pentina sabe wode wo sabe ye adwuma se awakosu ekuma na ode beji sika dia na wajimi se enye to ne ade ji o ye de sika na eje. The women of today mass so manya sika no say we want to get money to marry the men that we want se wodi bibi uni sika wakono de yepo unya o ye oba ba sabe be ma wo pano no orokro o mepel wa se mema se ye ba ye bisa se adwuma be na wo so wo ye sabe menya bank no ba se ma beji sika enuane bia sabe aye the everyday life of Ghanaian women. Fast food junk food pizza na nkofo odi unim say pizza cheese wom cheese na e block e vein city sabe e ma pressure high exposure to FM members on subscribe ya subscribe ye tum pe na wanya bi ye nyina ye nim ye nua ba Moyisha Budon a sebe na ye ka etoa Coca-Cola shape chete back to front baby obi na me kakra ni yete se ne ho mfa ne kakra ne ye hwe po ye sisi wabubu na eno video bi a me hu ye no na eye a bit disturbing na ye papa jata me ka jata ba obi anim obofo ena na all come video no asem pese ekoti asem oba na ye ba ye say eja ehye obi de no sensuo so de no na wonim ne beto ye nkoti video ne mra ena lady bi oga na obaji din pa no bi ahwe ne videos na omo de ne video share me etama me ho ne video no na me hwe lady ne dia oje wo Ghana enipa na so so na the lady onama so da bi mu me rest am say what adibia hyase anya den awie na I don't want to mention them because all family members am hating them family na me dey awie say ma me kra say he dey ato ababa me anka what will I do na mama me am empire bom emre dodo abetimi dey atena wiase ne hia pa che emre dodo abetina mo abre otim na say dey opeso nsaka nyina ma ya le hoho obesrawa na lady need to go so it look like stroke or said Nana Bush. I don't want to mention the lady's name here, please. Na me share sa na me ready. Sana brabotia. Is that how life is? Na niyama nyina koba sa ma baba na wo hwesa de no si gina so ne ni pasibo ne de ni social media ba so no na omo ne kutamu ne akodi bi no nsem na nya wo no a ne nipa ehun no kamfo ne body kamfo na wo fa ne akoye se ne yale no mo man fa shabo nsam ne mo me de share say ya me a ka who help me wa kwa na be so mu ono so de wanye obi kura mana so no until when the challenges of life begin to hurt you you become smart. This is what you have to learn from today. So when need that way you want no odu fa oja kokko ni agro fa sunsum ni ama ni agro on fa sunsum ensem ni agro on fa wabrabo ni agro be man pai boy timi Uberman pie boy team, what do you consider someone for the serious? Oh, for some seven year ago, one night you sorry, over sorry, and I just sorry, over sorry, about pie or cook woman pie bo. What do I do? You be go? I can sell go swatch it out. They say, oh, no more and one Kyle because the who are done, Obia sorry, and I also sorry, no so be a shadamo your Jumatiao. Now, Bonsam to me, I make a chill when you couple 2 minutes. Bonsam 2 minutes, but they were already born. It's not a wrong statement for me to let you know, sir. Road signs is sisi kwansona. You be careful. Sheye we nyina a bia wode yeka. Road signs ni nyina wode yeka mo. Nti de wo koye no obi bo kokose hweye no. Ono ne onyame. Moni na o mfa so adwum so obi nya wa won sel.
me na me ka kiro Bible say bompa mo atamfo no wokan no e wo contest bay obi a ode wo koto nsawo mo pese otwa ntom ye de koto Kumasi Central Prison bu se obi a wakọ ho abase ho te sei na say nipa ne say Bible si hira na enipa pese ode ko prison ma o mabo asesa no upie ba na obi hira no onya mfa wo nko ye no hira ne ahoye na abaye yes obi say I just saw it sir between there they make us I mean person body because here is bigger and I mean yako body impa beko news timi nkoka media nyina befa for say so I don't want to talk about it. I shock me na me ka TikTok and say hey that thing is serious so na me ka platform for sorry I don't want to mention some platform name here jare ba kwa sorry na so no say the obi pass about so no tete ho preach ya catch us say shira watamfo no anye na yi tamfo yi bi enenye enne tamfo a ono wanante wo pese okun wo pese wo se wo za tamfo nye bia enye sa tamfo na wo ko hira wo ne enne ya ye wo wo ye de pa boni ni wo dwuma wa pagya wo pese wo de bayiye gu no okura bayiye adwene ya wo hu pagya ya ne ya na koma mo benya na wo wu no sa tamfo wo ye nhira no atamfo a hira no ye bi ne wo yi wo pe tamfo hira no a nya sa tamfo tete wa tamfo no nye obi insa wo mu tamfo nya tamfo ketwa nipa obo mpa ye se accident mfa ahwe ne bubugu dem na wo pese wo ma ye nyanka wo abubu wo mfa ono so wontimi de tame saka no hwe ase obebubu na obewu somebody who wish you death na ka chem se wo ko bo mpa ya mana se e de wan kasa wo se baba de ba ko so te ase no se abayifo tumi guso ye adwuma omunya wo mbasao. Don't be deceived by any church doctrine. Abayifo tumi da so wa abaye ye adwuma enu to ye adwuma ntafre yifo yi eyi ntafre omo agi abosonsem di omo agi occultism di wo wuji asori di obi so gi occultism di wi aseno so na meda bia wo hia amane occult-fo wo asomfo from besema kwa ko bosum bi adim amen nye omo entina metia wo fre nyame na obi fra bonsam asasi wo esu wo fre nyankopon ba Yesu na nam no so ma mpa ebo mere ba no obi so mpa ebo de wo fre Satan asema wade ma me atomi mo same nka nkire mo no na na ye Kristofo exactly nyamo nyina na enye Ghana anye no ma ye asore kofo ene onyame somfo na onyame surofo asore kofo na doso enu ti na unu ya one na kwa asore nya asema ne ti no de ne bolabo no so na share ne enko o bolabo no so ehwo wa onyame na mesra na ma mesra nyampa akase na ma mesra nyampa ma o kwa asore obi nko asore I'm telling you wo na wogi nyame di obi frɛ motia. Yes, I'm being honest. Wo na wotena se a wo bɔ mpaye wo na wo se obi aye Kristo ne nya no kro Ghana no nya obi ane asuma obi gi mogya twa na di osuda bia no business ne nante ne wiase chinchinche ma hye nipa bebre na de ohia na utia na so no obi tia so dem so no ofre niema da suom obon ye woni pa wotia so dem so wa ma asori a ukoto ne la mu a obayo ho adwuma nti fa hye wadwunu mu asema me ka asori a ko internet ne mo ame me so ba sa me nto video no so ama menya active mfile nti so obi ka kire o se eni patiri mo amra wo ni hwan na edili are you dealing with who? Are you dealing with somebody who I hope you are getting my point. And you'll be
Say video no ama waboto me amhwe ma boto you see ewiase ade bi wo ho a emfans re obi da yare aware ene ma saade miensa we ene obi nyantokwa da na nka nkere ne da se okwa aware no nwe ana wonware ana wo se yare abo ade na to moyisha no etimi tu obi a me pa chawo etimi tu obia yare no most of us ye nam no ye wo BP a yenim se BP kwa wo ye ho eno na the danger part de bia me ka se yen forget about the spiritual side kakra mate se nkofo bi se okọ Nigeria okọ jisika bi na papa ne ye ni bi that is the spiritual side sabe me nya sofo ntimi nkyere but physically no the lifestyle that we lead as people no questionable. Most of us, because of social media, it's ye nantem. Obi 1 2 nothing order. Your body needs sleep to reset itself. Your body nyami ye te order na a reset it. Fat ring na and melt down. Your heart bibia ba na the following na what I started beam. It's your 1 12 10 na one na ya oh ma pressure. You are developing pressure gradually. Number 2, social media and yeah, to pressure my hondo. Most of ladies now basi say no, baby omundu ye omsu omadu. Ai, omsu omadu. Etuo mekwaye meto, mekwaye minufu. O ya mawanya. Se bema parenti na sabe wode won sabe ye adwuma se wakosu ekume na ode be gisika dia na wajimi. Mento sabe. Because sabe nyame ma won sase fa ye adwuma. Minim yeti agana for ma bebre adwuma ye modensa perception be share most of Ghanaian women and your nyina because sabe me ri so no wonte sa e shom tim se be ma na hwe se no so fi you and nam ye way o sa was some mentality ni se be ma na e ba be hwe and o bebre the young girls of today mean society na ato moisha ba ye fa yensa nya adwuma. So your ba now you're financial independent sabe enye wakoso akuma na ade akoje financial independence no na eye wonsa na wodi aye adwuma trust me be ma bia ba wa brabo mu a obu enu tire na se ehu video bi na papa bi a wakoware oba bi a sabe ni mu odu kakra ne kon akakraka bi sei waware na ese oba na hye ne brutal bisa wo se oba no ni sika ka be ma na koware sa lady nana. Say enye to ne deji o ye de sika na eje. The women of today a mass so many sika no say we want to get money to marry the men that we want. Say uni bibi uni sika wakono de po unya oyo ba ba sabe bema wo peno no orokwa o mepew. Kwa se mema se ye ba ne ebisa se adwuma ben na wo so wo ye. Sabe menya bank no wa ba se mabaji sika. Sani awo bre no sa na me so mebre enti me kwaje kakra na so kwaje kakra ne de bon wa abrabo ne yakwa ni muntem yenjai se ye de akosu akuma no epesika emmoa yen na ye hwe ya pomodi mu yie enuane bia sebe aye the everyday life of Ghanaian women fast food junk food pizza na nkofo odi unim say pizza cheese wom cheese na e block your veins it say e more pressure ai e bi say udi sika mo me pat odi am bebre a obenya sugar be kosoro. There are certain lifestyles amasa ya fatu ya ho so a fake life emwayen oba mesia sorry wako high ya friend say uber eno ade na mo mema so onantipo internally we are weak. Mentally you are also weak. Ni atu ye nua ba ye fanye suade.
na yehu se ewiase no akonta bi wo ho enti ene na otugyegya so hwe se ne a onante eye me mobopo lady ye beka ya asem bi okodi ye ne amanyama Moisha was a big girl benne a time of reckoning is here me bompa se nya me besa ne yare na mo me ye video na wonso de atu hufo na won say all that glitters is not gold usia bema no or vision kakra man hearing and kasa media me pe bema or ka no unim sani enti okotoye last week mete asembi sikani bi obefa ne girlfriend eko Dubai o girl ne ba ne ye ni kidney na onim ai se sikafo ne bebre nyom nyina ye de mu na ya de unim ameka cho ti sa wo yo ba na snake enra mete snake bi wawu ye so kwada ba ma mi cho ba mi ti tim wawu ai fa ne eko Ghanaian youth ya ji omenya boso asebe ye de yakosu kuma na eji ade ye nye patient ye betu wiase ye bekona wiase wo ho untimi ndwane enja wiase to wa wutie me make sure say you work hard build your capacity as a human being na ka say financial independence ayobi a waye adwuma ono anu kura ne sika sabi na emema pe sebe enye wakosu akuma na ade jijisika ya mame Moisha mesre nyame nkwa emaw kwatente maw minim se wasori ponu nyame be hyew anuonyam na next time bi do wa se okas wasakra sakra ko nyame yensi na twetwe okache nyame so wasakra na akobaka he will deal with you I export GHFM members but you subscribe ya the tumpa na osaka manwesi